Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Stoju chika wanti sandi towe. Bendice buena. Kunga kiwichi. Na kunchego in tung. Stonjur. Tono shana kiwichi. Nya tunya ngucha sogoyo. Ya tunya kame stonjur kobi. Su nyanda kanikwe. Nya tono religion najo. Ya disandi to bendice buena kunga shana kiwichi. Kwena kutuni ni tung sandabi. Ya yo na kunchego kucha sogo tono su ta sa ye tiempo randa kanito lu sa in aplicación ya ka ya ye in aplicación ya kusno go no celular ko ya nania ya miste pe biblia y ka kusno go ya no celular go ko kucha sogo ya ku tonston jush di ko mi libro ya evangelio inka Mateos, Marcos, Lucas, Juan nya go ku libro nya cha na ki bijira na nya kunje go tono tutu cha Mateo nya ku capítulo utsiuni cha na kitsa go nya ku kwa okokumi nya ka gwa ka choko versículo okokumi cha nya na kucha so go nya samego cha sa to na ku tu nya to na ku tu ni no chi kunya ka aston jus no go parita kabigo tu aston jus cha ka ya no go to choga kunya ka aston jus no go chete me ko ku nya to no ka chi tu aston jus yan dan tu ko nya kunza no ya no go shina nyuga sara to na ku nya to no chinje ya yo ka chi tu yo nya ton ka yo tom se chila na yo buscar primeramente el reino de Dios ton saca to yo cha nya ka kunya kuni ti sandi to no kwe ti chi kwena kunta ini to yo na yo cha nya da wa to no nya me tu ra kunta ini wa kwa a ta go to no kwe na kwe kunta ini to lu yo pari nya yi bi horas na ino go to no nya ko i pe nyu ta kwe domingo a con sa kwe nya duta na sana to no nya to kwa ku kui i kwa lu nya ko na no nya yi bi cha te su nya ka kunya snas ton jus nya snas ton jus kunya kucha so ko ton kaya kucha so ko to no pari me ko ku se ya to no ko indi sandi to ko ni vina ku to ni ton ya kan chi sana ton ya chiga na ku se eston jus cha kweba cha ku ton yo na jo chete de santi to kwe na kwe kuni kucha so to eston jus cha sa na nya kuni mena cha na kara kachi ton yo nya su se eston jus kuna cha na ke vichira kungu chego inya kachi ton yo to no parábola nya del trigo y la cizaña sana ni parábola yo cha nya kuni to no nya sa saludar y disanti to no kwe nya ka to no kwe disanti to kwe na nya ku tu amigo to no ti nya kaliona jo nya ka to kwe na nya sachila luna jo ra kan na ko ni tu na to no yo ku i kwa nya de to ko to no ka yo lo samego to kwe na kunta ino ji kwe ka to son jus no go cha ta ton ji kwe ni za ton lo no kwe ni ra stu cha kwe ni to no nya na kucha so kwe sa wa kwe ta to ko na jo cha to meni ku ni ini vina sakabi tu ton ston jus cha kunta ini ni ka in cha cho yo kwa ku chi je ta to kwa na sa chonya kun sa no ston jus no go pari ta to mangwa go me go to no nya kun sa no ston jus no go ra nya kini yo nya kun sa no to no nya ka yo kwa cha so na ha ye na sa na cha nya ka kwa kwachi pari to no nya sa sa chui cha te me go ra na nanda kwa andi sandi to go me go nya kun sa no ston jus no go to no nya ka kwa ka cha nya ko reino ston jus cha nya ta sabes ston jus to no shana ki wichia nya to no kwendi kwena kunga cha nya na nya ko ti ston jus shana ki wichia na ku cha so ko to yo cha to yo ku parábola el trigo y la cizaña cha nya na ka du so chi kwen disanti to we to no ta go kwena ka du sa chila na jo. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes en esta mañana, mis amados hermanos. Aquí estoy de nuevamente, ¿verdad? Para transmitir, ¿verdad? Administrar la palabra del Señor en esta mañana. Pido, ¿verdad? Que me disculpe
trato de tomar este tiempo para hacerlo mi lengua materna, que es mixteco. Entonces a todos mis hermanos en Cristo, a familiares, amigos, a tíos, tías, ¿verdad? Que puede estar presente, conectado en esta mañana, sean bienvenidos. Y a los que no, pues igual esta grabación se queda grabado, y el tiempo que quiera de verdad tomar su tiempo y escuchar este mensaje es que sea de bendición para cada uno de ustedes, mis amados, los que entienden este lenguaje, y a los que no, verdad, pues ya voy a dar cita para que ustedes tome su Biblia, a los que tiene Biblia, y a los que no tiene, pues consígala. Es muy fácil de conseguir la Biblia en este tiempo, ahí en librería, incluso hasta los tiendas, ¿verdad? Mercado grandes, allí puede encontrar la Biblia. Puede ordenar también, gloria al Señor. Y tenemos gran libertad, ¿verdad? De tener la palabra del Señor. Y los invito, ¿verdad? Que se esfuerce de hacerlo. Y a los que ya estamos en este camino, pues gloria al Señor. Y vamos voy a continuar, ¿verdad? Con este lenguaje en mixteco. Y disculpen, mis amados hermanos, a los que habla español. Y ya tendremos otro tiempo, ¿verdad? De hacer lo mismo, gloria al Señor. Pero en esta tarde vamos a ver la parábola del trigo y la cizaña. Y vamos a escucharlo primeramente en mixteco, y ya después voy a dar lectura en español, y vamos a avanzar el segundo paso, que sería ¿qué significa? Eso es muy importante de entenderlo, mis amados hermanos, porque muchas veces lo leemos, pero no podemos entender qué significa, qué quiere decir. Gloria al Señor. En esta mañana, y así es, mis amados hermanos, vamos a iniciar. Gloria al Señor. Ya na gibichira un gitzago, na kucha sogo sa amego, nya sandabi. Tono tung sasabi que yo. Ya na kucha sogo tono tung yo, shinanyuga sa amego. Ya sandira na kabi tu solo nya sachila tu. Ya nyaku nya i pasungo. Chenga pasungo kunya ku kunje to nji kunya kunitunga kacha nya me nya tata Jesús kuya ni kanji kunitung yo kacha char paso uni wan kunjego nji ka ku kwen nya gana kacho barikano bia kutuni no nya nishi sachui ini kweta nishi sachun tu ini go nishi sachun ton jush ino shino nishi sachun tu kunya bayo ini tu kweta na kacho chanya ndagwa tono nhà tung yo ra sini unya nhà da kwa go shi no da kwa go ana go sana ku tu ni no tung yo cha no kwe nhà to no tiempo yenga bi chira kwe na yu cha ga na jo cha na yo ra nhà nchi bi sana ku cha so na cha ston ju na chi jen di san di tu so na ku cha so to yo paso ku na nan san no lu ara ka no bi sini ku cha so na di san so na zano cha na ka cha kwe na inka unishiko utsikwia kwe nagara sa shoga tiempo nanto nunya yibio chaka nubia kunina tuyo to kwananda tsana kona ya kunsanu stonjush nuna iki manja yo tsini uki tsana kunsanu stonjush nuna cha sansana kunda tsana kona no tsan ya stonjush chung cha nya tono nya kwena yucha duna chocha sani ka duna nya mera ye kwa tiempo yukonya yibio kwe tsini undandu kustonjush anda kachina chanu vari nyaka ku kwe nyasa nyakini yo no nyunja yo to kwa manzinu in na ton stonjush chachana que viera na cabo tonlio nyora su historia ni vini su cuento vi ton yo kuin y ton y consejo ya sa stonjush no ton yo kun atsini un disante o atsini kucha soga stonjush chinjeni yani nya Rafael ta sabes stonjush yanga ni chana que viera meni atsini nduguni ton leona jara ta sabes stonjush cha na nya na kunche to konya kwe kunya kacha nya atsini no ton yo hasta ko na kunche ko inga tu ne chikunya kacha stonjush no kora na kucha soga ton yo to kwa masaka ni se ko ton yora na kucha soga nya shina nyur na kunche ko kwa nya kwa okokomi nikachi unya tutu cha Mateo nya capítulo utsiuni na kitsago kwa okokomi hana tsanje kwa oko utsi yo kunya ka nya tsa atriu yo tsa nya ichatriu tono nya ka ku nya kusisanya ga bari triu ku triu ra tsini te kwa yo buena batsi kwa ranjo na jora tsino nya akwena ndo yo kwa ranjo na jora tsino nya no tsaki buena triu no cha ka triu ra ka ichatriu cha taka tsa ya chitono ka ni triu ka tu ku ichatriu ga teña sagua bai
cha ñaka kuña el trigo y la cizaña nani parábola ahora na kucha sogo cha ra tan sinura na kuche toko njikwa ni kachime nya tata Jesús stonjushko tsa atunyo. Mateo capítulo 11. Tunjichi tsanyo no siaba nandiki. Kukano ene wen naskutas no nyori nya danjikwinja tsa. Bueno. Tunjichi tsatriu si kuba. Yobi. Saranda kanitu Jesús inga tunjichi no kwenibi. Chani kachi yasoa. Nyakunsa no stonjushi kuiswa. Incha andaste ndikiba no nyura. Tani kwa nikisindi igwena. Nikitsi nyakundasi taasira. Chandasti ndiki kuba no nyura sarakwai. Chanunsa no triuga. Chansa iyoko. Saranda tugu kuba. Non sini kwe musu yo nyaniku. Saransa weranda kani wera no sto nyuga. Sto ndaste nindiki ba no nyuni. Chani sini ku nyandavi kuba ayo. Sara chashi nyuga nikachira. Iña kundasi taasi ku nyandasti. Chakwe musu ga nikachi wana. Akuni niya nakungwe tungwenya. Chani kachira. Maku varita tuna tungo yunya. Ku kanato kumanja triutsa. Baganya inuna kwani. Chatani kitsaki iña kundo tuti. Sara kungachi yu chigwe musu yu. Nyananda satutu na shinaga kwe kubaa. Sara na chikatu na nyatakwa nakaya. Sara nanda chikaba na triuga iniyaka yu. Manje yo na kucha sogo toyo. Cha nya tono nya zeni yura ni tano kwenti chigwe na cha so cha na vichigwa achaku nya tono ndoso yo na kacho. Pari ye nura nya ta sago kwe nya suara ye no kwe chaku kwe nya ndoso yo na kacho cha tato chakwa ra ta sabis tonjushe ra ku sago ni comentario tato chakwa cha to kwe chakwa ra ku nya kancha togo nya tono nya sago yo jara to ganda kitsa tsa togo pari kanu bia ku chaku toyo cha to chakwa ra na nya sa si na konchino cha nya na kabi toyo tono nya sa chila nya kancha no me toya cha yo ran si cha sogo nya samego nya sandavi cha nya sa tong isabi cha nya ni kabi ko ra kancha tu isani ku kabi to kwa sago tenchi chilubi no me ko kabi to kwa sago ri daba so sa lobi na chora kwenis kwa ko cha kwenis kwa kabi to kwa ya tsini on kibi to ko sa to ko itu chilu chi so sana ko tu cha te na kabi to kwa sa chila yora sara sandire na kuisa to ko lo ko chinu cha to kwa na nya na ku nya kutuni no chikachi tong stonjush kachi nya ku kwa okokomillo na kamia sa chila el versículo 24. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas dormiendo los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos del padre de la familia, les dijeron: Señor, no sembraste buena simiente en tu campo. ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la cojamos? Y él les dijo: no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: coged primero la cizaña y átalo en manojo para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. Ñaukutung sachila. Cha nakunchego solo tono ñam y cualo nakunchego nishi kantung yo najo. Tono tung yo ra kachaña no kunsano stonju ra kui tono nya intiki pawe nya zaki cha noño kachio. Cha nonsi no mana no chaga
chahara ni kitsia kundasinya ka zakia ndiki vaga ku nya ku sisanya yo chahasara kwani chanunta vi tono triuluga chanda vi tu nya va tuga chani kitsa kwe musu yo tsicha gusto yo chara ni kachira sa chakwe ni tsaki ni ndiki va no nyuni jini kitsia ku kwe ku bayo nya kai chani kachi kwe rasa chanya kundasinya kunya sanyo chani kachi kwe cha kumusu yo sa akuni ni na kuyo rana tungwenya chani kachi ya sa ni kachi ya sa nya sana nya mangugo yu tunya sana kavi parita tuna tungo yu ara ku tungo yu mancha triu gachi ni kachi cha shinya yo sta koi na kavi mancha ta kungi cha horas ke cha sara na kungwe cha ske yora na satutura nya ku vaga anya ku icha triuga chara na chikato gwara nya hara na kaya cha triu yo na satutu gwara hara na chikavara yaka kachi kwe tungyo nya ku tungyo ra nya bichira na nya tono nyorangu nya kachosanya na nya ndasa me ni shikuni tungyo kacha angu sanya sa nya na kusa ku tungyo ku na na konchi no luto kwa na nya ku kucha sogo inka ubi parabola nya ku ndiki mastancia chate manga tsa nya ku parabola ndiki mastancia ri kungu audio kunga ingui chana kunche ko mancha nya Tunji chi tsandi kimastancia. Saranda kani tu Jesús inga tunji chi chanikachi yasoa. Nyakunza noston yushi kui tono indi kimastancia. Nyansaki icha nunyura. Nyanta kui nyandiki yo kui nyaluga nundi kwendiki. Tia nunzani kui inyuku nyakanuga ku. Nyatsanu tono inyutu. Chakitsa wesa sati choti nundai. Tunji chi tsayu tsa nyanda. Saranda kani Jesús inga tugu tunji chi chanikachi ya. Nyakunza noston yushi kui tono yu tsa nyanda. Nya achika ishoi no saba tinda harina. Chasaki nya. Chasai nya taambi yu tsaga. Chanda tacha sarando kanosi. yo ni ka stonjush tono ubi parabola wa engayo te manga tsanyo kibichi nga kena kan tsai bari yeto kwa kunya kacha tsanya shina nyu ni ka nya stonjush tsanya triu tsanya ku icha triu ga cha nya nzama jan ku kwa oko utsikumi Mateo capítulo 11 si kwa oko utsikumi ika kwa kungwa ame tata Jesús nzame ya jikuni ton yo kacha cha nya yo wana kucha soto cha kucha so wani chara nya tatu kumi kwenye Biblia tono kachi sanya nya nungi chao michumi kunya kwa oko utsikumi versículo 34 cha kunza mancha nya nagunjago yo Ikunta nyakanja no tun stonjushi. Di nyos na Jesús cha nzachon ya tunjichi. Meso tunjichi disna aya. Swani saya takwa nakunda tunya nika icha zika yuno stonjushi. Tanika chirasoa. Kunga yu tunjichi. Kunda kani kwe tunya ni inanzini. Manjata saba stonjushi nyajivi. Jesús ndakani ya njikuni kachi tunjichi. yo wa kunda kani ya yo minya no kunda kani ya tunjikuni Chakuba. Sarastako Jesús kweni bigayu ye. Chani ndiviya inibe. Chandancha kwe chandakaya. Saranindaka tunkwera. Ndakani ninukwe njikuni kachi tunjichi. Chakuba. Sarandanjikone Jesús. Naste ndikiba ku chanda chunston joshi. Chanyuga kui nyajivi. Chandi kibaga kaku kweni na tsuna nya kunzano ston joshi anwana.
cha ku va'a ka ku kweni vi na sa nya ku ni ta chikini cha nya ndaste ndiki va ku ta chikini cha ki ndo tu kwetriu si ku va'a kuiki sandi nya yivi cha kwe musu nya ndasa tu kwe nya ku kwe angel cha tono tu una kwe ku va'a cha tsa una nya sa kungu ki sandi nya me cha nda chung sonjushi sa kunda chung kwe angel yu cha kwe angel yo kunda vi kwe ni vi na sa nya ingana stako na nya tsino ini na yu si kwe na sa nya va'a cha kunda vi na no kunta no sonjushi sara kunchika kwe angel gana no anchaya no kai nyu no kungwa kuko ona cha kunga ino na cha sara kwe na sa nya nda no sonjushi kundanji na tono ni kanji no kunta no sonjushi ya kupa kwena kuni kutunini na kucha sona nyoku nya tono nyoku i nya saame tata Jesus nishikuni nya parábola nya trigo y cizaña kacha tono si chaso kwan samego chanza meya tono nishibi cha tokwa sangwan gu tono tiempo vichina jora de kwa kwe cha ndakani ton stonjush cha basuka ton yoswa cha kwa wera nda samara nishikuni kacha cha yor ngunda sama nishikuni ton yo kacha bari chanza ame nya stonjush ko tata Jesus nishikuni ton yo kacha nyaka kunya kanu nya yibio cha nakabe tu kwa shot kutono sa stila dura sa to kwa nya kutuni ni di oni na chon di ne kwena nya ndi kwende ti kwena ye conectado mi chumicha so bonito yo cha na kitsa kabe nya versículo 36 ni kitsa como ya nya versículo 34 en chicha so yo cha te na kitsa nya versículo 36 yo kachi ton yo saña sachila. Entonces despedido la gente, Jesús se vino a casa y llegándose a él su discípulo le dijeron: decláranos la parábola de la cizaña y del trigo. Y respondiendo él les dijo: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. Y el campo es el mundo. Y la buena simiente son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Y el enemigo que sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y cogerá de su reino todos los escándalos y los que hace iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerá como el sol en el reino de su Padre. Y el que tiene oído para oír, oiga. Nyogutun sachila. Cha nanda jiko rana kuna tono yora kain sa campo sa nyu cha kain sa triu cha kain sa icha triu nyaka kusisanya cha shinda nyu nyaku nya kwa oko son ubio nyaku versículo 34 yo kwan sa ameta ta Jesús njiku nyakacha nyaka ji tun yo sanya nyaku dikiva aka kume se estonjush kumeya tono me estonjush kun dikibayo tono tun ya nacho tono ta chasa ko tun ya nyaka kun dikiba chanya ku nyuyo ku nya yivi. Versículo 38 nya kagajia, y el campo es el mundo. Kanu via kutuni no toyo barita tonan kutuni no toyo ra nya makutuni no te kachi toyo nya nyuyo ku nya yivi chandi kiva yo ku se nya stonjush ase nya kweni vi kwena tsa nya kunza no stonjush nuna barikachi toyo sa. Y el versículo 39 yo no perdón okotsamonio kachia
y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, se estonjur, y los segadores son los ángeles. Cuecha ña putono cuecha pa saki cuene dikia ku cue ángel stonjur. Chaña cachi guaushi coyo cachia ña de manera que como es cogida la cizaña y se quema al fuego, así será en el fin de este siglo. Tono sana satutuna ñaku ichatriuga ayukubaga sara chikatuna harakwana chikana ña nuñu sa kungo ki kunti ña yibio kachitoyo sa kunda chun stonjur kwe ángel que tiranda satuti di iso kwe nibi kwe na kwe kanchitsa a kwe na sa ña kanakawa kwe na kuni kakaichi stonjur chajara kunkuna ndi kwe na kwe saña tondi kwe na saña vaga chara kunke na ini tsitu no kai nyu chaikara kun kwakuna chakunga iso nuna chanya kukwa oko urisiko uniyo kachi chandisa kwena saña vaga chakundan china tono ni kanchi kunko na no stonjur no pana chana yeso chana kucha so na kachitoyo tatsabi stonjur yandisandi togora yeso go tsini sogo kokuni sogo chete kanuga kutuki yana kutunino tani kachitoyo san na yeso chana kucha sona na chaso ga kuna tin toyo ga kanchitsana sara sana te tunkano sheka ku yananda chikoto ka to toyo sani kayo te nanda chikoto kayo yatsakin tikibaga ku secha kachitoyo chameya ku secha takeni kitsita ta Jesús no nyunche yora ni kaya nyameya ku secha barita tiempo sara ni kachiya nyameya ku se tono meya ku stojus ni kachiya chakwenancho tiempo kara nya manzinu ininaya chatsanya kwa ni kachiya ya ku ya secha te kachitoyo yatsakin tikibaga ku secha kachiya ku meta ta Jesús me ku tuyo tu ya kuntikiga cha campo yo ku nya yibio cha kwentiki vaga ku se stonjur cha kwentiki vaga ku se nya vaga chitoyo cha nya kunda seña ku tachikini cha na kitsaki nya kungitsaki tono kiske ga cho to sa ka toyo cha sa kunko ki kunti nya yibio tono sa inaske na jo ton mego tsako triu tsako ito tsakora tani kitsaki ni kwa ito gara kwanta sa tutu dio we nya va na jo cha nya va gara ni toira ni kotuti cha ni kaya sa ko tono nyoku i nya tsaki ston justo kwa kunta inonya kwenji chitoyo i to nya kotuni novi cha ta na ku kui i tunchi chira ngotuni no teston juran ja chung ya tono i nya kotuni no cha nyogwan kayo nyogwan kanja yo nya ni kabi gonzi cha sogo cha vichira nya na kunche go toyo tono nya kachi nya kampo yo ku nya yibio chandi ki ba yo ku se stonjur chandi ki ba yo ku se nya vaga kachi toyo chani si sachun nya yibio na cho tono nya stonjura ni kaya di iso tiempo kaya di iso ni ya kwe kuyata tiempo kwe cha nakatsa nya pago cha Adán Eva yo i nya meliso kuya tiempo yo naga cha sani ka stonjur cha kwena nzi cha sora nzi cha sona cha namanzi cha sona makanzi tsana chegara nikitsa i tiempo ra stonjura sti ya kwe niviga charanda kinto ku tiempo nya cha noe tu za stonjur stu no cha noe ku cha sava nya tu arka cha ikani divinti iso kwe nivi kwe natsino ini tuyo kami chumi cha nikaku wena kachi nya ba unatana nikaku
cha sani ka kundi so kwe kiti nda kanja stonju chunya kaku cha ndi sandi to kwe niwi na manzi cha soka cha nana kini kiti cha kuinzi tsani kunsabi tiempo sanzi tu chikwino nyunje yo cha nantina pare mani kanzi tsana nakaka ku kwena ku kunchego nyaku ichavayo nakaka ku kwena ku sisanya yo cha nyaku kunche kutoni no cha nakebichigwa nya cha noega ti ndi sera si ndi kwena yevera nakaku triu pare ni kanzi tsana ton yo renzi cha sona kwena ku triu kwena kuna nindeva tato na kutoni no ton yora ko ka chon to ar kagar in ya kaluto bari kachi ton yo sanya kwe triu gara kunto tuti cha kunindivi kunindeba i ya kanu kunga bai cha kwena gara nzi cha sona naga chon kuna triu cha nindeba na ini to ar kagar ni kakuna nindeba anja kitiluar ni kakwe kitiluar cha nya nyogu nya kanto sto cha nyogu kuni ya nya kunta ino cha na kiwichi cha nya nyaku icha triu yo anya ku yukubayo sisanya yo cha nyora nyoka kundi sandi to kwe nibi kwe na nisabi tisi cha kui gara na wena tono nuni kitsa in tiempo nya ni kitsa kun sabi nsi tu kwe chikui yo nunyo chegara kachiton yo sanya nya kana na ni kana kwe loma suku to kwa kakuna chete stonjura nya sani kachimeya ya sangoi cha tsanya kwa yeton yo yachiga to kwa nakutuni no ton yora na tion ton yo nakaka to kwa nakaku kono stonju na ko stonjus inki chakwenara sanche no sona mai kanzitsana chakwenaka kuna ko kunchego nakaku naku nya sisanya yo na yo nakaku ka kwe kuba kwe chatriu chatembu ni ye to ko bichi charana ka chi tosa disandi tu nakachi mera se stonjus ku na stonjus nya ye yuina gu kana to sina etono mena shinina ana lunara sakana nya sabi sakana tono nyaku na se stonjus na nya yena nya yibio tsanya kunya chaku na tsanya kwa kutsika na tsanya kwa yena kachina cha parabola nzinjego yora kachina kwechanza kwecha cha kumusu gara ni kachira sa akuni ni na kuntu ngwe yukubayo kachi ni kachira no kwe nya chashinstoga kume stonjusko chegara ni kachi stonjusko matungu nya sana kabi manjata ni kweña skego nya harasara sana na kana nya bacha kuin kinu nyura na kana kwetriu sana kuin di yakakaje chanya gunya nya yibi yor yendi ya na sa cuenta no campo gara ka triu ra ka icha triu nya baka yukubaga chano nya yibi yora de ni bi na kutuni ni tunyo chaso na tunka stonjush chara sa na hayena cha saninde kwa atu nibi na kutu nya icha triu yo kubayo sisanya yo bari wechazo na nyakaston jush chate tundo gunya nagitsa inki chaston jush ke kunta chunya angelia chahara kusa tutunti angel kandi sandi to wenibi kwena mani kanzitsa tumbayo bari ni kanzitsa na nya ta nya kiniga shinina ana nahara sa ana nyaka chara nakara tutu na hara kungu na rakunge na inni anchaya nyaku nya tsitu kajiyo tsitu nunga nyu chagunge na cheka kuno kunta ina chara kunka inu na kachitoyo nyaka kunya ku nya kwa achi ayo inga sata kwe disandi to kwe ni wina kwe kuni kucha so ton stonjusyo chakwen disandi to kwe yoto wena tsa inka to kucha so ton stonjusyo nasa to chi nya kaka ko toyo masana ino kaka toyo parinya yibi ora katsi tunya stabi shino chakuga jonya nya manje yoni ni kukui chate te satu kungo ki sandillo ki kunda chun stonjush angelia cha kusatu tindi sandi towe na kweni kanzi sa ton yor kungu na no anja ya kachi tonyo saka chi tonyo sunya kachi mebi ni kwe kuni tukunda siyo yu kweni bi bari kwana ra kana sa kwenye ndaka ni tonyo bueno kwe kachi na kwe nya se stonjush na ndaka ni tonyo kachi na kwe religioso yo kwe hermano yo tanda kanyara sinchi so kai shui yo gina ko nyora su nya siu tango bi nyora nya ndaka ni no ta nya ye nya tsato kwa chino tato manganzi sa go tonyo sa nya gunya nya de santo wendi ti wena kukucha so tonyo ra sa wani mani kucha so ni tonyo nya ba me weni bi tato ndi tiempo lunda kunto ndaka ni tonyo ra
su tsanya kuni yo ndasakano mevi to wana kuni kweni vi su tsanyavi tsanya kuni yo nya ndasakano stonjush to wana kuni na nya konsano ya no kwendi sandi tuko di isoki cha manjaki yo na kitsago kutaka ton stojura manjaki yo konsano ya no cha ndatsako konsano ya no ku no sawa me ya kungo go iki nya ka gwa kanuku cha nya tsanya gwa tono nya chana ke wichira nding tiempo le onda kani jikuni ton yo kacha cha nya nyogo ton yo nya ku kampo yo ku nya yibi nya ku nyu yo ku nya yibi cha nya se stonjush ku nya ndikilu yo ndikiba yo cha nya kwena ku nya tono kachi ton yo nya se stonjush ka kwena tono kwena tsa mena kunsa no stonjush no na cha kwena ku nya icha triu yo ku se nya vaga kachiton yo aha cha bijira na kunje go nishi sachunya kinio nishi kano bi ko toni no nishi sachunya kinio tono no nya yibio cha ran ji jo wa tsa ga shin no ji jo wa tsa ga ana go tsa ga so go to ga kucha so go nya kai na ga jo cha na ki bo tono yor kuni yunda kani tono i nya chyo nya kwenji chinya to na ko toni no ya na ga jo ta to na ka tsa kwe na nya lo na jo ta tsa visto justo no nya yibi ora ba sa ston jus ta ki sa ya nya to no nya yibi yo ka ji to yo sa nya to no nya kwa bi na ki tsa ko man ja tsa ka ndi so nyo te na ka to no na ka yo lu tsa kwe di san kwen di to kwe na nya na jo ku na kwe na yu cha ku kwe na sa no ku kwe na nja na za no she ka to cha ka no wi nya ko to ni no to yo ni shi sa chung nya ki ni yo na jo to no tiempo nya ye vi chira kwe na nya lo na jo cha nya yibi ora sna ino na nya daka ina yu una daka ina shikwana daka ina no na daka ina nya daka ina shini na daka ina kujiti na nya shoga samalo sto na ni inchi kaluna shoga sasabi to kuna sto na ni so kunyuluna nagacho cha nyaka kunya sanya kinio cha nyaka kuntiki ba nya sanya kinio skani ndiki baga chagara keti shini na keti ana na keti hara kana nya ba chanu ba kana nya ba sari nya ka kwa kwashe kanche na nunya yibio chakana nya sangu nya ba cha sangu nya che ga ndu na che ka kana chate nya kara su consejo stonjurbi nya ka ku consejo nya kinio nya skani tikio no campo yora cha shin sto yora skana ra triu cha nya kunta sinya yor ni ki cha skani ndiki bayo cha nun tabiara ndavindui cha nya ka kunya yibio cha bichera ndiki bayo ku nya tsa stonjur consejo ba ni shi kuncha amego buena nya lura sini yu kuncha buena tono iki kunyo luna bari kachi nya stonjur ku ya ye ini kunyo lugar tono tanyo ini na stonjur ta kandando kuna to stonjur cha ye stonjur ini na cha ini ga ku nya binta tuko cha sini yu sasa bena tono nya iki kunyo luna tono kwe sini yu kunchi buena dastu na kunyo na nakacho bari nyakara kwachibi no stonjur cha ta tsanya kini yora sachuin unya yibi yora ka agwena san tono ingwena tsakuma na jo ndisanti to kwena nyalo kwendisi kwena ku nyalo na jo cha nje kweni ye no nya yibi yora tono ka kweni ba yi a tono bi ne kwena nya ba yi na jo cha nya naga ji kweni san na kun jicho nya samalo lu ga yo to wa dastu kweni konyo ni cha nya tono kwa na ga ji na yoko shera nya akota ngi sama nya lu kun jicho ga ji ka kana chimena nda kun china nya lura to wa nya bichiko in luna kana chete nya ra kwa chibino stonjur cha nya tato nikitsa nzitsa nya ku tunga shini kwani cha ka wani ba sa wani cha igara kwa do wani ra das kun chitu wani kwe nya pues el único esto no pues sí luna yo nenelo ya su kwenenelo tana yo tono su kwa único mi kwa su kwa chikara steno do weni samanya sa sho luga sabe sa talu tini sa shoga nira tu ni konyo lu tini cha su kara un kwa no titi shene lu tini un kwa no titi ana lu tira ka atia ba akari saka nya yibio cha te tono tatuko weni indi chikwena chaso to stonjush cha ko weni ina tono na kutuni ni toyo cha wendi chikwena nyalura tseni wa sasabe weni konyo ni bari kwachibi no stonjush tono nya cha tato mangusa weni ton chosana jo kunda kunzi weni sho samalo
cha sani gos kusuchi kuto kwani seni cha nyaka kunti ki ba anya sa nya kinio keti shinna keti anana harakitsa na yena tsosa cha nyara kwachibi no stonjus cha no ba kwachibi no stonjus na ga jo cha kachi sa kachi tunsanya tono kwendi santi tu kwecha tono kwendi ti kwecha tono dioni ko kwecha na jo cha sa stonjus yo nya koko kwe cha ya kunche tanche ko kwe nya yora nyaka ku nya tono stabia ana ko stabia shino cha tsanya gua tono tsake stonjus nya kwe na nyara tsiniwa kuntsitsina cheche tokwa mangana kaba kwe chayo no kwachi nya kunche wera tsinura cha nyaka ku tono ntisandi to kwe chana jora kutuni ni weni tono tunyo changu chika se nya na jo barita to na chika se nya ra stabo mego cha stabo stonjus aha cha nya ora batsi cha yo sata go nya stabo cha tsanya wana ku kui intunta nya tono kwe chara kana kaba kwe ra nya kunche wera sata kwe na nya kwe na ntsitsi sho sama cha tsanya gwa ton disandi to kwe na nya na ku se stonjus cha tsini wa sasa bina konyo luna kwe tsini ustu na konyuna cha nya gabi cha nya tono nya yibi yo nya keni yo was na nya ndakaina yu una ndakaina no una ndakaina shinni na kunzitsina shosa ma kunzina nya ndo ana na chita ana kaka kuina na kaka koko na kaka nya kwa meso no nya kwa chiyo ku tono ta tona sai lista nya kwa chiyo ra kwa anna ihu cha tsanya kwa tono michumira ka yu tono iya kwenchichi to kwa na kutuni no nya nishisa chuina jo cha bichina jora ta dona kwe ndiche kwe na nya tono kwe na ku se stonjura sasa be kweni konyo luni cha tani ke kweni kwa kweni tono no nya ya bi anchi ga ni kwa kweni tono kwe nya ku no kwa kwe mercado na no yonda kwa kwe nya jini ka kwa ka no na jo cha ta to nya nje na jora si she na si kai kana ya ta she kai kana cha te nya ka kwa kuni stonjushia ko sasa bi na mena nya ba ko inina ba atukana tono tato kwe kunya kachanya sabi konyo luna sabi ndito ni cha ba kunya no stonjus cha te tono sani ba ko tu ini na ba ko tu ka na ba ko nya sana nacho nya ka ku tu inga tu kwa tu nya tsini o sa to bari ko ni chui ta to ba anji ti to aba anji do wendi ti na jo charan do ini weni ti ta ni kunda si weni sa to no nya bari nya ka ku tu inga tu kwa nya ta tu nya ba yo shino ko nya kini ya sa chu no nyonje yo cha nya to nya ku ubi kwa kwen to no nya kutuni no nya nishi sa chu nya kini yo no nyonje yo cha na ka tu sa to no nya kwe yo kwe cha na jo to no kwe yo kwe cha na jo ra nya sani ye tu ni shi kun si to na jo to no nya ta sa sto ju nya chinje ye yo cha ne ta in to no nya in camisa lunzi to nya sa sabi ni kunyo lo na jo ba sto ju ra kuni nya kun ta si kunyo ko cha nya tono nya nishi sa chu tu nya kini yo shin ni kwe cha shin ni kwe nya tono ana kwe cha na jo kwe yo kwe cha tu na jo nya ku tono nya kini yo ra sna i nya nishi na jo nishi ka nya yibio tono na ko tu ni no nya kwe cha cita kwe cha famoso kwe cha cita no nya yibio cha yo ku cha kini stucha kwe nishi kunzi kwe cha aha nishi kunzi kwe yo kwe cha na jo nya bijira sto ton tiempo yenga bijira da sa kwera kwe nya tsato ga jo nya tsato kwe yo cha nya tsato tsa kun cha nya kara kwe ba na i cha kun sira tsato tsa kun yo nya tsini wo i nya ba ko tsato na jo cha nya ra nu na i cha kun sira i tsato tsa kun cha te sa kwa to no nya yi bi yo la sa ka ira kwe cha yu cha tu na jo cha ta i ne wera kun sira sa ri sa ka nya yi bi yo chate nya ka ku semilla nya ku sisanya nya zaki nya kini yo no nya yibio hata wa kutuni ni disanto wendi chi kuna chaso na jo bari ye tu kuna raga chi na nyoran ta kan yi tu na te nyo ku i nya solo ku ka yo tsanya ku sisanya yo ka tsa parábola nya el trigo y la cizaña nya inga capítulo nya 13 ni kizago versículo 24 saranza 30 ranzi so to como nya 36 hara nya san zinje go to yo Cheka kancha ito wana kutuni no chuku nya tsaki nya kini yo chanchuku nya tsaki stonjur ku semilla ba kundiki baga chanya kundiki baga ku nya ku ichatriuyo chanyora sachuin anan sachushinina chatsanya wa ka yo lulu ni shi sachuin ini kwecha do na jo tato kwe
ya du kwe chanza no na jo a cha nya kwe mai ni na jo cha sacha kwe ra shini tukura na chido cha ni kitsa kwe rantana tukura raya ni so nya kasikira cha nya ka kutuku inka tukundiki cha dagu so tsaku do kwe ra nya impa cha tsande selura tono ka tuku shini tukura sa sacha tukura shini tuku nya nene lu na jo cha lo lugara zini chanji bi na jo bari lura na ka cha cha ko mi kya kya inyu kya utsagyara zini cha lo luan chibi sanya sa ku ni me cha kupagara sa sa cha ra shini cha lulua cha nya kara kwebi na tu na cho no nya no sto jura kwebi nai cha no bari su kwe kai no consejo sto jur nya ka ku ani ku tu ana no nya yebi nya kunti ki ba nya za ki nya kinio cha nya ku nya chenga tu ku tu tiempo nya nga bichira de sandi to we to no kwe cha yu cha we na cho cha in kwe kya nya na ka kwa okochino a nya soga tu na jo cha na ni yibi obi chikwa ka itu ku na in tu na cha nyora kwe ku itani cha tu nyora kibya nya cha kibya nya kibya kwe nya snana nya nyora kancha ino tu stonju nya kwe vi nya chika na tinta ina cha bi tiempo bichera kwe cha a kwe na nya cha chika na kwe tinta yo nya ka choku tatuaje ga chika na nya da ana asoko na anchi kana asatana a jiso kanikuni mena sa ana sin ina jiso nikuni mena tananya chatata ngwe nya kutindaka chagaranda kunchina samanya kwachiga toga kutu tindaka bari nya ka kunya tsika na stuchana toga na kuniga kwe savana nya ba ananya char kitsa kuna sana bari sandu chandiki yo pui sa ka indiki yo tonon diki bayora nakana ka bandiki bayora sara ndavisi ra kwa akaya nya kwen sanya kwen yin yibi nya ye ki bichira wa me so na tiempo nya nga micho mira tinta ga kwa kini koto we na ku we na yucha yo aye tu we na sanura ko nya ba nga tu sini tu na ni kaina nya tsaso ona ni kaina nya njikana ni kaina kwe chata kwe chata ini tangin chikara yo sita we ranti kwe nya ku nya pitoni yo to wa ku tu njikara nya inga ina cho chenya kara ba ino stonjus aha nya kai na ina ara nya kara bai chete no basa na sa che sari nya ka kunti ki ba anya skana nya kini yo no nyoyo chahara nya ndabiara za no nya ina ni kitsa sa ira zini tuku inka na ni kitsa sa na chenya ka kwa ta kwa agwe nya ku nya no tu kwa agwe ni bio nya cha ikaranche kwa ni biora sa shosa manchichi na nya ka gunya sa na nya inga tinda ka ina cha tonston jura kachinya ka ina ra bai cha nya ka kunga tu kunya zaki nya kiniyo no kunti ki baga no nyuyo cha nya sani tono kweyo kwe cha tu na jo cha chini nya sa bi to in to kwe chini stu to in go bari chino nya kunyo gora ston jus kuya kuniko ino yo cha kuncha ino yo tono kachi to ston jus ya meko ku benyo cha chini kuncha go bari iki kunyo go yora benyo ubi tono templo ston jus bi kachi to ya nya ka kunya kanta kani to ya cha chanya gwa tono kuna nya akuna cha na jo chandin tu na ra chini yo kuncha na iki kunyo na nyogu ia chenge gu tu nya chini yo nya mando ino chitago mangunda sigona ma nya mascuina go mangaka koko masa kwe nya yo tono ti iso kwe nya bayo kini chako to yo nya kanya chate tono chini ku sa kanchai nya tono tatuna kansa chila nyo ku fornicación nyo ku adulterio ka to yo chakwena chika koko chika kuina chika sayo chenya kara kwachibi no stonju changu ko to kunyo tono gu to cha nchukunya sa nya ko nya yibio nya ka kunte kinya skana nya kiti bayo no nyunje yo to kwa nya ku ta chikini yo to kwa na ko icha nyo kunya kwa ayenje no nya yibio kiwichi cha nya tono tan yo na cho chanda gwa tono stonju ran za aya nya zaya nya ni kunga nya tsindo ni ko kunga shinno kunga anako zaya katsime ko kachito yo no to stonju ra inga to yo ga cha yonza ki yo nya ku aku chako yonza ki nya ku ko ba u aku ko no kachito ya ajá he puesto la muerte y la vida he puesto la bendición y la maldición ajá escoge tú qué es lo que tú quieres kachilla ajá yonza ki nya ku anya ko yonza ki nya ko ba u anya ko no ajá katsime un chukwa ku no ku kachilla kwe chintu sa tu gusto ni i to na jo ajá ta do na jo sanya
nhà ye que nhà que qua que ni vio na cho nên tu chi so ku ni tu na cha ni shira ku ino kweta ku ka ku tanjara nhà in chanja ubi chanja kana bari ku ino na cho chete na ka se tu ra tono to chindu tsa gona cheta to na ka chindu tsa to gona na cho ra ku a ga jina to wa do wa na no go solte ta tu mando wa na diston jura ko chu tu gi cha nya kwa to no ston jura za ya ku tu ni no to ta in ta yora za ya ku tu ni no aha meni kun ga chi ji ku nya kunini ko va ni cha ku cha so ni ka to ston jur ko ze ko ston jur cha da to kunini ko nu ni cha kun je ni ye no nya yi bi ro ku cha so ni ye no nya yi bi yo cha nya kara na tsinde ki yo to no ki ku triu yo nya ka chi nya ku triu yo ra do toti cha nin te ba ya ka cha nya ku e cha triu gara ni ko toti ra ni ki no nyu aha nya ka ku sandi nya yi bi yo aha cha na cho na ka to kwa to ku na ra kana sa na ko ora ikarandi akana kunyu yo ni kwa kunku te alma nya ku espíritu nya ye nya chaku nya ye nye te chi kunyu yo cha kuntan chi kuira kunu i no sava aston juskoi cha no bin datu cha datu nya ma gucha so do tong yo na cho cha sani ye tu no tsa tu ka kunu tu i koi nya ka woto no ta ora me go kuna katsin chi kunu kuna ko iki ji kuna ko ana ko espíritu ko iki nya tono nanti onu nyunje yo parin di na kunti tono naga yo sanya kwe su kwachi su nene lu suka ku kibichi chara titsi in ciento utsigya jan inga na mangono nya yibio sanya nya yibio bacha ta siento kuyara kwe nakaku naka ki michumi na nikakuta in ciento kuya chisata cha michumira ya bishega na niku inimena na cha so tostojush na katsinya tsatsi na ya na mena ra na kara ye ina na jo cha denish ni kura suka tiempo kwa na ndo tsa kundi tiempo na nunya yibio cha ra kundi na nunya yibio na jo cha igara nyaku nyanza stonjush ko ini ikikunyo na ra kunda ki stonjush nya kwano ino koi cha nyaka kwa kanu cha nya kwa kunda satutu kwe angel stonjush ndi wena kwa nikanzi cha yura kunkuna ke na no ancha ya kachitoyo cha nya ku nyanza stonjush nya kucha soko cha na kibichi cha tsabe stonjush tono nya kwe nya ndizi kwe nanzi cha na kibichi niku zicha so weni to yo na jo mancha jeni ku ndakani to leo na jo cha baso i nya solo na ka tsa ito wana ku tuni no nishi sachun ya kiniyo no nyunje cha nishi sachun stonjura sachun ya te kwago shino kwago ana go kwago tiempo kwago cha kucha soko tuya sasa na ku kakago ndatsa no ya iki cha kwena kwe kuni tu kucha so cha so na ranje na nye ye no nye yibi ora nyaka kwa sa tu na cha nya sani na di tu kina no nye yibi ora sani ye tu no ku ndatsa tu na te tsa tu kai cha nyaka ku parábola nya zinjego nya ku capítulo usiunio cha zinjego nya parábola el trigo y la cizaña cha nyora nya so anda kanito yo cha me esto jus ni kaya me ya ku ndikilio me esto jus ku tu ya me ya ku ndiki valio cha kwena ti ku ndiki vayo ka ku kwena ku se no se esto jus cha kwena ti kwenya na ku ndiki va ka ku kwe se nya kini se ta chige yo cha nyaka ku nyago konse kunji kwa kuna kucha so nya kanto stonju akuna kucha so nya kanya kinige cha nya nyoku sho lu tonzi kunji cha so ko cha na kiwichi cha nya inga to chanjara ku nanji ko to kunje to ko inga na jo ta tiempo satalura ni ka to lulu za nya kunya parábola el sembrador nya ra senga to na jo cha nya parábola nya ni ka bichira parábola el trigo y la cizaña sana ni parábola yo cha nya za mesto ju shinji kunya kacha cha nya nikiwi tu tono solo nya nishi kunya kutuni inona nishi sachuni na yo inigwe yo cha inigwe na nya inigwe tono nya ni kuni kai lulu cha nya kai ina cha nya ji na sho sa ma cha nya do ana na chita na cha kunda sina ta na cha squina na cha nya kaka nya koko na cha ndi tu nya cha nya ra kwachwi no stonjush cha cha nya kunya tono nya
ka no bia kutuni no tong yo cha ndi santi to kwendi chi kwena kutuni ni tong yo na cho cha ta to ku stu cha kweni tong yo na ku to na tsai no nga to kweta lo na cho kwena nza no lo kwena nya ngu ka bi na cho cha ye tu application ta jo ka yu tsai nga to nya ko nya ku miste pe biblia sa wi no nya ku nya tienda nya play store yo no nya cha ku cha sa wa no nya no celular ko cha bi nda to bi to no ku cha so kwena nza no to wa kwena ngu ka bi to na cho na ku cha so na tong lo ra ku tu ni shi ku ka sto ju no na cha kwena yu cha tu na cho ta to ba ka bi kweni cha sa kweni to chi ra ka bi to kweni to ku kweni biblia to no nya to lo nya ka yo na cho ra nya nyo ku biblia lo ka bi cha nya nyo na nya ya ta ka lu ti bi cha ji chi ka lu ku tu ki na cho cha ye to ku nya kwe biblia nya tiempo bi chi nya tsa ka to no nya ku tu ni no cha nya biblia na cho ra to lo nya ku nya parábola nya trigo y la cizaña ahora nya to no kwana ra kana nya ye na ka chi ye biblia protestante ye biblia católica ye biblia testigo de Jehová ye biblia nya kwenga nya religión na cho cha nya sa kwa to no nya ku ni ka chi chana ke chi kwa to no biblia lo na yo ra ka nya ku parábola ni ka el trigo y la cizaña nya ku trigo yo chen ku nya y cha trigo yo ka to yo cha no biblia nya católica cha ka tu ki no biblia kwena testigo de Jehová ra da ni sama tu na shoka ti te ka tu tong yo cha cha nya wa to no di nya ku biblia lo ra tong uston ju bi tong e lo bi cha yo ra kan chan dia to wa kwena zini tu tong lo na cha ku ka tu na sa a nya nyora no biblia mi ga kai ra no biblia nya komi we no grupo no nga yo ra koi ka tu na sunya ka bi non ti we biblia lo na ta biblia ko yo ra non ti we biblia ra in ka tong lo yo cha cha nya wa to no ti we ni tiempo lo ra ka bi we ni har ko ni tu ni ka bi si me we ni ra na ku kwaston jus ko to ni we ni ra kwa aga ko to ni tu ni so tu anda ka ni tu na cho cha cha nya wa to no nya cha nya wa to no o vintai ni wa ye nya kun di nya yi bi yo nda sa ko ti ston jus anya ko no sa to ka o vintai ni no anja ya nya ka ni ku vintai cha me ni ku nga che ni ji ku ni ko ni sa ki ni ti ni no nya yi bi yo para mi che mira no campo yo ka chi no yo da no nyu yo ran si ka triu ka chi i cha triu ka cha ni ka chi kwa cha musu ka nya a ku tu i cha triu yo ra sa ni ka chi ra cha ni ka chi cha sin sto cha sin nya ka ku sto jus i me ya ku sto onyu ga cha nya yi bi yo ra nya cuenta sto jus bi cha no nya yi bi yo ran za sto jus to no me ya ku ya sa nya na koi to no kai soro te sandi nya yi bi yo e ka wa kun da chun sto jus kwa ankel gar kun da sa tu ankel kan ti na mani kan cha ngu na anja ya ka chi to yo to no ki ku we musu ka nya jin je ko parábola ko musu gara ka chi ra sa nya akuni ni ra na ku tu nya ira cha ni ka chi cha sin nya yo nya mangu tu nya sana ka bi manja ta ni kwa ira ku ske na sa re ka wa ngu we musu yo ra ku sa tu ra nya yukuba gara kun ka ya no nyu ni ka chi cha sin nya yo cha nyo ku cha sin nya ga ku me sto jus aha cha musu yo ku we ankel ka chi to yo a cha campo yo ku nya yi bi yo a cha me de ki ba ka ku me sto jus cha ku yo ku na ti to ka ku ko se sto jus cha ku na ti to nya sa nya ki ni yo no nyu cha yo ka ku na ku se ta chi ka chi to yo cha nya ka ku u bin tai ni ku cha nya ta sa sto jus to no nya cha na bi ja za ya tiempo yo ta san za ya tiempo yo ba me ya ni ku ni to go cha na ki bi chi cha yo nya inga yo ta ka ni to yo cha i do ni cha so ni na jo cha ra to me ya na ga chi ya ko ka na mantu na iki cha mantu ka na parin ta ya inga ki ko sa nya wa ta sa bi cha na ki bi chi ra nya to no dan jo do ka i to yo na jo to no su kwe sa to yo to wa nanda kun chen ja ni bi yu bari sa to yo so nya ka bi sa to yo to wa na kun ni nan chi ku sto jus cha nanda sa ka no ya si vi nanda sa ka no kwen na si vi ya di santi to wen di chin da sa ka no ni si vi ta Jesus pari me ya ku sto jus ko cha ka ni cha ya ta dungu ni ka ni cha ya ra ka ni nanda cha vi ini na cha kwa china to wa nanda chi ko na ku cha so na to sto jus na sa na nya ba to wa nanda cha ko china no kun sa no sto jus no go iki nya kun di tu we ton lo yora nya sto jus ku ya na chika ba di santi to go cha di we na nya kwa we na ku si ni tu na ku cha so na to na chori nyora su in cuento vi ni su in chiste vi to nyora in tuntavi chi consejo tuntavi in tu nya
nhà ta kia vậy nó na cho là sát chuyên tu sĩ nó cha sao nha cha nó vào bari chín ni ô tung yo na cho cha na chín ni ô tung yo ra chân chế in na inga na cha sao na bari chín ni ô na tung yo cha na cá nhà quét chín ni ô na cho ra nhà qua tu na inga tu ni nhà chế tu na chỉ na cho chế tay nhà các cô tiki vá nhà sa kia nhà kia yo đó na cái cho vi na cá sa quê nhà cô nhà cá lu nhà to nó nhà za nhà to nó ston ju ya za sabiduría cha sa ño to no ñora ye do we cha ra cara me we ra shin ra kwa anjo tiene ra cara te da to ston ju ya ngachi nya ko sa we ra nya ye vi chi ra ngu sa we ra ston ju ya sa nya ko to ni we cha yo ni shi ku wa we ka yo cha vi ni ku wa ka yo cha na kwa cho nya chio ba ye kwa chio ba go kwa cho nya cha te su nya ka ku nya sa nya kini yo ra sa chun na inu nya yi vi yo to wa ka we nya va anu ka yo no ka yo cha vi chi ra nhà cái nhà chế tụ na bị chỉ na chọn đã qua na tiempo na cha chế tụ na nhà đi số nhà cha nhà các cô đi kia bả nhà sa nhà kia yo cha nhà ta đồ bị chỉ na chọn tí số này bị chế cả luôn na chọn chọn tại mi tu ston jur ku yan chế chỉ ku yan chế na ta đồ nó kia ku men na chọn ta đồ chế ni que cả luôn đi na ya derecho kun chế na đi na kuna ku kun chế na chọn cha te sa qua nhà cano quan chỉ quan chế na chỉ quan cha so na chỉ quan sana bari kuchika se na nuta na chi kwan che na na cho rote ston ju ya ka sa cha na ke uchira ya karan che ya cha tsika wan chanti a ya karan ma ni inya kunya mangako sa nya kwan ta to tan horas tibo no ston jura nanta kanya kanu ni ya na ku kanu ni ya tsago to kwana no nanti wonu ya iki cha to naka cho sa nya sara bai na zini na abai ngoku kana sa kona che nya sa cha na sa nya kaina cha te ston juran che ya cha nya ra kwa chiwi nya kun tiki ba ko yo cha nya tsika yo nya no ston jur ku ya na ku kwa chung shin ne weni kwa chung ana ne to kwa ku ti weni tu yo cha ra ku ka ko tu yo cha nya dan ji ko do na ta to ba a tu yo no weni cha ra stu cha weni na ku ni nga to ku ta lo nya cha ra to ka to ni ba i no ni cha ko ni sa to ni na jo cha te sa ni to no nya ra do i no me ni hanya ka gudi cha ta tun disandi to kwendi chi wena kustu cha to yora stonjur na chinche weni stonjur na kwa ka kutoni ni stonjur ku ya na nya stonjur ku ya na kuna ichi no nya yibia ku ko ni sani ba no nya yibia cha nya nyoni kun di lu tun nya ni kun chi cha sogo cha nya nda kwa kan ni lu ni kana nya ku nya grabación leo cha te nya stonjur pena mera tini wa disandi to wena ku ni to yo trong quan là tiempo na kucha so na nya cha kwena có chỉ cô tu tông leo na cho chân nên cũng chơi tu na cha có sao chứ na cha te ta quy san jo tông yo no na nya nan ding nya yi bi yo ra ye no kun tu ta yo chứ na cha nya vi ra nya ston ju ko tin di san di to weni di sa kwe nya kwena ku we amigo no nya kalio cha di san di to we tu no kwena ku familia tu kwena ku nya ni kwachi ndi kwena ku shito yu shishi yo ndi kwena ku nya ni ndi to kwena cha sani ka kuto kwena tsini lu tung tsini tu kuto no nya ku nya tung lu yo cha stonjur ko tsin santi to weni chana ke biche cha nya stonjur ku ya na kwa inga to ki jiki ku nya ku wonda kani tu sho lu tung yo cha nya stonjur chika wan santi to weni ra na ka to ko inga ki nya minda to nya ba ini stonjur ko tsi weni da masana ni weni nya nda kwa weni ta tsa stonjur masana ini weni do ko ini ni ya so kwe ku nya ga cha nya tani nya so a domingo ki cho we nya beño leona jo nyora disa chana disa chini nda kwa ko ta tsa stonjur ya sa weni nya stonjur ko tsin santi to weni ra na ka to ko inga ki